Chỉ bay ule tu na hianin kan guitar nei ho video in kan lo la ko lang heng ho hi kan zor ho an ni a electric guitar acoustic guitar tele guitar sang kan nei a hetira ya aveinam pathum hi heng ho hi 38 inch kan ti ho khan ni a an build quality hi pa ngai khop maya a tha a in ti ila ti chuanin a ba na te a me te engki makin nuwa ma finishing a pom moya tha ani heng ho hi 38 inch a sei khan ni a ti chuanin an build quality te le neu le an size te da bo hianin ari amoi em a phulo khopin ari hi moya customer te a changa kan feedback na ya po ri moi he tiang musician thiam le lek te le sang te poin rin ain ari amoi thu te poin soi phone hei hi ani a tuna kan na ya hian hei amet black a gloss black a natural kan ti maya plywood rong ang himo ti chuanin avar le a senduk he tilaya a senduk ang type rong type deuh hi kan nei bok ani tin heng lawa po hian rong sang hi kan nei thina tuna hian heng ho pathum hi kan nei kan ron so kan review na kan ron so the chu ani maya ri ana ti chuanin a huna zir khanin a sang ka kan color nei dan hinang lo ve nuai thina ni ti kha kan soitel du a ti chuanin e hemi a pola po hi omtel o ka lo sei thei hil hemi a pol nen po hian an ni vek ani hemi a pola po hi omtel bok ani ti chuan he ti lama hian kan en le chuan he ti lai mi bi kan concentrate ngat la ya a eng kang kan ti don nge mo a eng sen kang hi hemi a hi full size ho ani ta he dang tin hian in anga size hi 41 inch ho ani a in mu theyang hian in ti chon hemi dang dai na bi ka hi chu pick up oma he ti lai hian pick up oma ti chon EQ kan ti maya equalizer kha om bok ani mo volume te neu mo nge treble a bass ti vel tele sang set na kha om tel bok ani ti chon hei hi in mu theyang hian in amoi me maya hei hero piece sang ruk in carbol ver hian kan pek dan hinang lawa a model a brand a zil te a size khachuin ang thoma se an features a zil khan eng chu design new a zil te color a zil te khan inang lo thina ti chuan hei in mu theng hian hemi a bridge anti main ka hi mo thing vek atanga siam ani a design a moina na khop mai ti chuanin he tian hei mu theyang hian he tilai hi a tlang hi a ban tlang zong ki PVC lining mo PVC lining ti mai la plastic vara lining khani a smooth mo ya han zu ta po he mi ther siam le ngam ang kham lawa zu ta no mina mo em mai ne ti chon heng ho tlang zong point finishing en kim mai tha tin hei hi a build quality po ya solid thale zuala heng ho point tha social bo an ni ti la an man phu in heng ho hi rupi sang ni le zanga ti bor vela kan pekshin khani ta mo accessories skin khanin ma se an thalu tu heng ho poi chu a chon heyan thale zolani heng ho kan soi thiam dana chon EQ om phei chu dora phei chon in sing le engzat bor vel ngei nan zor thin khamo khatiang ho build quality le finishing khani in ti deuh kher tiang ti chuanin an ban engki makhi an finishing a tha a peranuam ri amoi em mai phoka ti chuanin kan soi theng hi le chon trust wa ma he ti lamai adjustment ma ki poimo em mai elren saron som tel hala heta hianin khuaraya entina na guitar te chu a hrui kan lo hermar ta ban te lo kul le neu kha om ve theni khanga khanin i elren khan kan han heranga du chuanin abana kha a hruia khi ati be thei in ti ira mo a hrui san le niam kha tuna point e khai khungen a hrui hi han sang e mai a bet lo e mai kan han her bet deu tiang in ti pona bet thei a bet ma ni kan han her sang deu nge in ti po khan a her adjust thei na kha akum hlun na ni ti chon he ti lai mi ho hi tuna mi kan on soitak ang build quality le engkim khan ni ta an han dang lam ve deu hlek na hi chu engma EQ pick up om lo ta hi chu hollow acoustic guitar hlang top khan dia chu chuan dang lam na khani maya ti chuan heng ho poi trust road an nei veka an hoya khem mo hi takin mu themo trust road an nei veka ni an vai khian in trust road an nei tel vek ani ti ha kan soitel duwa ti chuan he ti la hian electric guitar kan nei ve le thunga electric guitar hi tuna hian rong chi thumin kan nei a brand chin in Suarez le blueberry kan nei ta eng kang rong sunburst kan ti mai hi kan nei ta adum le avar in pol mo ti chuan adum le
a dum pol kan ti don ni le avar mo kan nei bokani heng ho hi an nalin an moya an build quality po tha em em mai ni ti chuanin a khai hatianga hi chuanin thren khata hianin a dum plane po kan nei thin thoma se a dum plane kherlo du tan te po khan hetiang a pick guard kan te nge heng te po hi a sticker om thin kamo a printed te mei kang al rong te ru ro lem te khatiang kha hetiang kha po kha abel thei ve kani tuna hian tina na in du thu sa mang lo nei lo mai la adum le avar la e pokhi lai lo ti ni pon e khai khong e ni kalem kathala kan print tir ngan bel tiang mo ru ro lem kan bel tiang a crease style le iswalem chuang kan bel tiang cross lem chuang kan bel tiang in ti po in abel thei ve kani ti halan soi tiang tu ni hei hi ani a in mu thei ang hi hi kan guitar nei ho an ni heng hoi kan guitar nei ho an ni an moi long khop mai